Teman tangin nimut panle sosha sakan ka fall ka perut fall mah tengi kembap play itu ki video ki bang la deban pelaj kadai hapo mau sawah fall nanta kayak gitu koi yo klafol tu teman tangi dan soh ni ha perut fall tengen rung ni ngepnya pisia kalong kamno te dan ni ngi sele so mah natural swimming pool kan ya di Kelung. Saya parlok nanta ngila poi. Ngila jan poi hi. Ai kita nak tahu. Tak di sawah langsung ke baka internet lah kan baka internet ni dapat jom deh. Dapat cepat mah. Ni hak biar kan ni ruk sepeda wan kia ulah koi. Ni langkam nong lihat deh sistem. Deh. Bam, saya dah kan jangan nong lihat tu, ay, pada ban. Ani pecah dis po. At least sekarang dan kayak kumpian nong lihat lite hap su biar hap su kia banyak ni sekarang banyak. Saya chat. Ani. Good boys. Beri bah. Cibun kalau satu resi di bawah sini mata berapa last lap yang kita beda langsung slap deh. Slap Kami sini tu. kamu tak itu nak ada berarti terus kiwan hap. Wah, wah. Oh. Ani bayi. Peaceful. Bang bahasa tarik. Saya perlok pet. Nak poi kan ya. Perut fall kan ya. Wall. Perlok mentang ladan kan ni sepok pet cerong. Ini dia ke perut wall. Teh perlok kumno PE kan ni ke video ba mantah kai tanat nem kaksan te mantang ini ya napok jong kaksan napok kadon nanti lom din napok long mar citeng jong ni kaksan mar citeng jong ni kaksan ni lek mantah. Oh, baik perlok. Ini naik ni. Yakin cepat ni nganliknya. Baik, so ya. Perlok.
ya. Adi. Tapi yang Biarin ako pasok. Ya. Orang Taiwan nak kan dia, apa? Kan dia ka video ni akan ngikut ko na ang dia. Sampai kundo ba kawit ak chat mo, ngilin asa ko ak chat ta. Bye. Hi.